I pozdrav ljudi, sa vama je ponovo Metal Winner i danas igramo, kao što sam i obećao, Dead Space 3. Ja sam oko 10% igrice prošao i ajmo da igramo. Znači ja sam oko, ja mislim da 10% igrice prošao. Pa, ja mislim da bi vas morilo i to da vidite kako ja taj video da gledate na početku. Ja mislim da bi vas to i smorilo. Gdje si tu si? Treba da. It looks like the power's out everywhere. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Jesi moj. Tako. Gore. Ajde. Tako. Znači na auto se spuštate. Samo da malo utišam ja zvuk. Audio. Još si puno čuje, mamu. Neću da se prepadam tu nešto. Tako, 35 accept. Back. Tako. Znači ovako naciljati i onda sa F samo držite. Opa. What the fuck? Ja? Wow. Ovo mi se baš sviđa. Ovo zeleno svetlo. What the fuck? How is lost? What the fuck? Šta se vas gađa? Ovo je moja. Ovo je treba ajde. Ajde, opet se. Dobro. Dobro. Sad treba da okrenem. Da ovi pederi uđu unutra. Ajde. Tako. Svi uđu unutra. Dobro, treba napore da izađe. Hey, Isaac, okay, meet me at the door. I can let you in from this side. Right there, now get in here. Give me a hand. Vamo. Okej. Samo. Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rose lost. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. You don't stray too far. That's an order. Ono što malo nervira to što je ovdje mračno. Šta to bi? To nešto buši. Dobro, nešto radi. Ovoga Iron Man. Sam Iron Man. Znači ta pritisne da vidiš da imate u inventoriju. Neko ima tu puškicu, šta je veno pištolj neki. Da vidimo što je duša. Wow. Dobro. Znači sa daljine nešto da radim. Ajde. Slučajte. What the fuck? Oho, update imamo. Znači imamo jedan road, okej. Znači više možda punimo. Sviđa mi se to. Šta je ovo? Ništa. Dajte li idem tamo, idem. Benchmarking. Oka bench. It's bench. Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Can we cut through it? Treba da. Ovo treba stavimo unutra. Tako. Evo ga. Crafting. Evo ga, sad idete bench. Znači, equipment da idete u bench. I evo ga. Tesla core imamo. Onda heavy, constant flame i new request font, jedan reload. Ja sad imam tu repair, ja sad imate ove kao da pravite.
Ja neću ovu puškicu da nabuđem, baš mi je sranjem. Ajde ću probati. Moram to, space. Šta? Aha. Znači ovako. Fatal Ready bi ja bolje. New, znači ovdje bolje nabuđem. Ajde ovako. Šta imam tu? Neću desva kod da stavim. Plasma kod, ništa mogu tu. Clipping, damage će biti manji. Neću. Tu nema ništa. Tu ne mogu. Šta tu ništa ne mogu. Aha, ga. Ima jedan reload. Stage reload. Ovo će baš dosta da mu smanji. Neću to. Dobro, ovako mogu da okrećem. A ovim ne mogu. Power dose. Aha, znači, shvatio sam. Može. Shvatio sam. Ne mislim da su to one male kugućice što se ispaljuju, nisu sad siguran. Ništa, dobro, ništa neću da radim. Sad vidimo kako izgleda ovo. I evo je, imam 14. 10 kroz 14 do jaja. Ajmo. Nećeš. What the fuck? Nećeš. Nemoj. Znači da otključam mamu, košta persu. Idemo. Oho. Evo ga. Shit, bomba ti je. Mater ti jebe. Ti ćeš mi nešto da radiš mi. Ti malo. Sama da bić jeste stvarno. What is it? What's going on? I just got jumped by what's left of the crew. What? No one can Oni moju municiju. You keep your weapon ready and stay the hell away from the ventilation ducts. If they get close, shoot for the lips. You got that? I said you got that! Vidimo što imamo tu. Dobro, scrap metal, okej. Gdje si ti? Wow. Tako stoji. Tako, nešto izvete ovako. Tako. Treba i tu da idem, okej. Ide. Joj, znam ovo. Znam ovo, joj. Jak?
Šta je? Šta je? Ovo je moje. Ajde dođi, ajde. Šta si ti tu timaš sad, vidi koji bug. Mater ti je. Aj daj mi nešto, daj mi tako. Znači kao što sam je rekao, neka stara baza, ja mislim da je ovo bila Teranova. A ne možeš neki mamu mu jebe. Možeš neki peder to da bude. Neki peder samo mi... Oho! Evo ga. Okej. Ček, tu treba da idemo isto. Holy shit. Već bolje ovo. Ovo sam iskinuo malo, što sam pro je. A upa sam pro. Jebim ti sunce, kako nije mrtav. Sad jesi. Jebim ti sunce, žar. A, sam se uzrmavio dođe. Jebim ti sunce, ja. Što tako nervira. Aj, dođe, ajde. Nisi živ, okej. Evo ti si, da poslije nisi živ. Ajde, pokupi. No što je ovo? Jebem ti. Dalje od mog medipeka. Oho. Joj, inventory full. Tako. Sad moram pokupiti. Staminu, ovo plavo okrugo, ja mislim da je to ja i ne koristim. Almost to the crossover too. Make a barricade. Znaš šta, nemate municiju sada. Sve ja treba da vas spašavam. Dobro, to će mi trebati. Joj, znam ovo. Ovo je baš zajebano. Čekaj bre. Ajak. Ovo je zajebano. Sad će da bude ovo neki pauk ovi. Evo ga sada. Šta će da bude? Nešto koji... Tako. To je, to što je ne volim, to je to. Ovo je strašno nervira. Upravo me to nervira. Šta je premaše? Ajde, još jedan.
treba da idem? Vamo, okej. Vamo. To mi ne treba. Tekst ovak. Idemo. Idemo gore, idemo. I ljudi, ja mislim da bi to bilo to od ovog prvog gameplaya. Mislim, bit će još nastavaka, znači ovo je samo prva, znači mi smo sada u Terranovi. I mi se vidimo u drugoj epizodi, ne zaboravite da idete u moju drugu epizodu i ja vas pozdravljam i zdravlju.